لا سر بمجاري برخود مجمع لمعان خليل اندامري قصتنا ما فين مروفان لعفريني ما مستا لمعان دمباش بريا حمود تشتكي اگرت بهتر زانیاریان لسر سیزده کسین کوجه بجاری عفرینا روژا به کرسان سردستی گروپین چکدار هتنا رواندن که کرم که روج باش واروجي سر نوفد جنده مكي هول ده رابور دادجي نوفجا هوتنگوتن هفنو به وقت پوشید گندی حسه میرکان شودی رو بعدینو گندی قداسی ملکو به خوالتنا هوتن گرتن تهمه ای باره معنی ذکر پنج سولو کری هندک مویام خلاص بن تهمه وان خالص نبی گرتنی ولوتی سیفیل خالص نبی نکو موسم در نامون ارتو دست به گرتنه دکن اش خورو کرن کورک و قوپی رزق معنی به پارو ببن يعني غيري قرطني والوتي د سيفيل حتى هناك خلق الجندل دارفو هانا دارفو سوريا مثلا اقليم كردستان هانا تركيا اوروبا هاونو مها باروج فون رو دشينن بس دستي خو سر به والوتنا رو كن خلقي ما يعني سر جندو تانك دكن جعفرين دار كابن سر مولو ملكي خو نامينن خانم لمعان اف کسین کوتینا رواندن لعفرینه گروپی چکدار چطور متی عرستی واد که چجوات خوازه و دبی دادگاهان و دبی زندانان تینا دادگاه کرن یعنی پشتر پرات خوازن حتی ورنسر بس بردان چیا هنا كان نكو دو جور كي وتنا قرطن وك خليل حسني ابو جوري دو ديه باري في بيست دي داو دو ديو ده حزور بيستود قرطن في بارات دون وداركا هاف نقلي دو ديه يعني خوستاكي فون بارانا و جزونه بن ماريا خل دار بهانه معناه ماريا جند باروجر بشنن وك جنك كاينو في خو اسيا محمد موسى شيسولي هاو جابو جوري دو ديه تي قرطن باري في هود قرطن و چو تركي يعني لو داري موجي هود باردون کو دیسو هوتی گرتن تهمته وان انه یو باب پیادر تعامل کری ای پوش ای گندی حسه نو بله ای گندی شودره و شوونید گندی اورت چعب لسر والوتی مانا شوونو دا چه تهمته دونه اورت هاونو هوتن گرتن حتی نوج مسیری گندی امن زونن باشا خانم لمعان فدیاک و لهمبرتی ورگرتن همبر سر بس بردانی چقاس پره به دلار حساب کت پره سوری حساب کت چقاسی وردگرن هابنو فيرو دبن دولار نكونين تركي نكونين سوري المهم بارا يعني حازور ساكرن نكون إمكاناتنا بينسد بس تم خوستاكي فون بلند وتم بتركي ودولار ما جو ايه او ايه بينج والو جوندي قدا هوتن قرتن دوغين نكاتنا عفرين دمار جنديو مرن نعجار هوتنا في والوتنو دقرن دبي في مارنو يعني بتهمي انه هاف مارنو هوتنا مرن هين سببنا چور سول چون نعجار هوتنا في تهمي تيددن يعني اف تهمتان نها بري 4 سالات دو جو هاتنا كشتنان گمرن الوي گوندي هاتنا تهمتي ارستيوات كن تهمته وان هبنو دفترت خواه دکن چه جمع گندیو چه بیا اکی چور سون هبنو زون هبنو چون مرنه اکی در حربه داد دوغه هاو پایده دگرتن هبنو مرنه یعنی کس نزون چون بی بس نکو بعدی چور سولو هین نبوم حسین باشه وای یک جوان یک آسیا برای چیو ترکیج محاکمه بیا به تهمو خیر به دغنو در نکه خیر نکو عجر به تهمو در که هبنو تم دفترت خواه من بعد کن چه های چکینم به زوره هنن سر والوتی ماگ یا ملج عفرین دارین ملک موالی خوش گندی آره بیلین یا جی پارو بدن یعنی تهمه خودم انه به پای دارو و کور کری و ضرور بماکری و ام کشتنه تهمتم هذا باشا او سيزدهك و دو ايرو ده هاتنا بنشاف كرن خانم لمعان او ناكنها الكودرين چارم نساء چيا کس نزونه چیه هنگ جه هاتن باردون در راپورت جوابا گون شکری محمد هات باردون غير وان مونا اي راجو هند راجو دوم او دبن جتشين اكيد يعني جنكوني توبل في دي بدون تعذيب هاي جنديرن ديشين حتى بدن بله كاس نزون خانم لمعان حتى مسيره وانشي جهك وهري بهتر كردن عفرين اللي تينا بنشاف كرن جالي جروبين چك دار كي جا نافچه بهتر نقول زانيار جمتا لقدارو هانا اي پر راجو حبست جند نارن بنا اي شيء وابين نكو تشكي يعني
اي لجنة على اساس انه قريبا شعبي خو بس هو قدر ودي شايف ريندو تكدو خو زي حبس موروتي تجن خالكي ما دبن دكن حبس موروتي لور محكمة دكن لو دار تعذيب دكن ومت محكمة أصولي جتنا وحتى قبار دون قرار إفراج كاس بي اعتماد كيشتنا ياك دار دكابي عصوص ورقة كبيرة إنه دار كاتي بعد وقت كي فصيل قدنا هارجين ده بقري ورقة خلي مني هابو از إفراج هوتيج مرة إنه خلص كاس منه قري بيعترف إنه كان إشي ما في فصيلي إشي ما بإيد انتنا إيدي سو بقرن قالك سباس جبوي خانم لمعان خليل عندما رخصنا ما فين مروفان لعفريني كنت مربوي قالك سباس